namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course nam teta khalwa like a stylist lo nga ta king link of course na shebe ntari khale mteka of course ni mi tlherisa le a Palms le laha the twins va nga fika va endla matimu hi ku khisa Somizi. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra 9 ta April ni fike ni scrolla ka account ya manager plan phone kuma hey ku na file man so file yiwa at least hi ta kota ku va hi tlhe hi hlamusela because ku na a longer video ne so fike hi vona manager plan of course fike hi hlamusela yi ku when Shebeshit wanted to sleep Shebeshit lied yi ku Basob skomota yi ku philani hi mina as you can see kwalano. So I have played video and then I think that hi hlamusela afterwards. So as you can see a ri ku performing Shebeshit kwalano munhu wa kha perform fike hi vona leka stylist afika a n'wi spray hi perfume endzhaku ka sweswo xi n'wi susisha in a way yo a xi lava ku n'wi napa format ya kona loko hi fike hi cheka kwalano and then a vuya va shocked Dman so a vhete ni tlhela ndzhaku because a nga ha swi ndlangi kambe. So hi tlherisa ndzhaku as you can see i fika a spraya hi perfume tanihileswi mi swi vona kwalano wa spraya xi n'wi languta as if xo lava ku n'wi napa so reaction ya kona nyana so xi nte xi xo ka xi n'wi susa na perfume liya a ni tiku xi nga xi vule yini kwala mara i sala a va shocked nyana like a stylist kwalano. So lucky enough ku na a longer video yo hi kota ku twisisa ku endleke yini. Yeah, so hi swona kahle leka stylist a ve na ku tsakela swinene ku va a kha hlangana na Shebeshit tanihileswi mi swi vona ku na dress code ya yena kwalano ku a yi ri xinjhani as you can see kwalano. So loko hi kha hi cheka this video lexi nga fika xi humelela at first i sungula a hluvula glove ya yena like a stylist as you can see kwalano a fika a nyiketa Shebeshit hi ku kombisa ku tsakela Shebeshit hi leswi a nga sungula a swi endla sweswo before ka mhaka leya perfume liwa. So mhaka leya perfume yi lehini nyana a hi langutiseni kahle. So hi ta ka mhaka perfume yi sukulela I think like a stylist kahle he went too far hi yo problem leyi nga fika yi va kona a hi languteni ro sungula ma swo i sungula a xi chela Shebeshit ma swo i sungula a xi chela ma swi vona a ku va nga na ixi mi swi voni mutsi i fika a sungula a xi chela hi perfume liya ximinyana xa le henhlanyana mi swi vonini mutsi i sungula a xi chela hi mhaka leyi nga fika yi humelela ma swi vona ku endleke yini na i sungula a xi chela hi perfume liya hi yona mhaka yo sungula yaleyo. So then clip leyi hina hi vona ku leyi nga ve yi khatiwa loko a ni ta tlhe xi tlhela ndzhaku hi yona leyi hi vona ku yona hina loko xi endleni ku xi lava ku n'wi napa laha i tlhela a xi chela again a tlhela a xi chela kambe hi kona la se a xi lava ku kombisa ku xi lava ku n'wi napa manjhe a chuhina mi vona a tlhela tlhela ndzhaku eka angle leswi swi ti komba yena ku i swi voni ku a xi lava ku n'wi napa i problem ya ko mi swi voni ku musi i sungula a xi chela ro sungula xi n'wi tshika mi swi vonini musi I think he went too far like a stylist went too far hi leswi i sungula a xi chela Dman perfume ma swi vona a xi chela xi n'wi tshika hi ku ivi a swi tshika na yena mara after that like a stylist i tlhela a xi chela kambe a continue leswi a swi nga ha ri necessary ku lantiso hi swona leswi a swi lava ku n'wi bisa like a stylist le Palms and kho swa vavanyana because Dman a ri prepared guys a ri prepared because a xave na tijoki ta kona ta Calvin Klein vun'onga vutisa Master Tuku why yena screenshot xa tijoki ta lekere reason yo va ni ve na screenshot lexi i ku a ni lave ku cheka ku i yini dideng as you can see ni ku cheka Google Map ka Google na lens kona a ni lava ku cheka ku i yini i dideng leyi a ni nga swi tivi ku yini a nga koti ku swi recognize kahle that's why ni swi chekini laniwa. So a ri fully prepared na the perfume a xavini as you can see kwalano I'm not sure ku yini la a chela Shebeshit hi yona mara a xavini as you can see virus I think two wa tona la a xavini la a ri ready Dman loyi unfortunately he went too far na perfume ya yena hi leswi a swi lava ku n'wi bisa so I hope sweswi ma swona ku leka Shebeshit is not really necessarily a bad person ko va ku loko se a phushiwe ngopfu minkarhi wun'wani swa onhela mani swi ni tsundzuxa na khikhi leyi ya Manyangazi mara okay swi lungheni hi leswo.